I veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da skinete i instalirate vrlo lako igricu Stranded Deep. Ja mislim da sam dobro rekao ime igrice. Znači šta treba da uradite. Link će vam biti dole u opisu ovog videa. Znači video zauzima samo 149 MB, tako da nije puno, skinut će vam se za nekih 3-4 minuta. Idete ovdje kada dođete na ovaj sajt, idete ovdje download ovo crveno polje. Ja ga sad neću skidati pošto ja imam to već. Kada vam se skine, uđite tamo gdje ste vi skinuli, znači start kompjuter je kod mene. Idemo download, kod vas ne znam gdje će stojati, idite gdje je vama, ja ću ga prebaciti na desktop samo. I kada ga dobijete na desktopu, odete sada ovako desni klik, idete extract to Stranded Deep i čekate. Čekat ćemo nešto malo, meni malo više zato što snimam, tako da sad ćemo da vidimo. Evo ga, završilo je, dobit ćemo ovako nešto. Znači izaćemo iz toga, ući ćemo sad opet ovdje, vidite, i evo ga, sad idemo setup, kliknemo, čekamo malo. Kod mene malo duže zato što snijem, izvinjavam se. I evo ga, sada je to završilo, idemo yes. I evo ga, ovo se sad pojavilo, sad treba da sačekamo samo da se instalira. Znači kada uđete ovdje, idete ovo visit to game site, to isključite, to vam ne treba, idete next, izaberete gdje ćete vi da instalirate. Ja ću samo ovdje ukucati D i idete ovdje install i čekam da se instalira. I evo ga ljudi, instalacija je pri kraju, evo ga, završilo je znači instaliranje. Sada ovo izgasimo, dobili smo znači ikonicu, ali nećemo odmah ući u igricu, već ćemo da kliknemo desni klik, properties, idemo ovdje compatibility i sada idemo ovdje znači samo da ja vidim general, da idemo ovdje compatibility, idemo run the program, da to pritisnite, vidite kod mene da sad tu ne lomim jezik za džabe. I idemo apply i ok. Znači sada možete da uđete u igricu i da igrate. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe i pozdrav, ćao.